tafsir qur'an de haray o aya mon den natande do ko do wi'ete ayatud dain sa wi'ama ayatud dain ka qur'an ko do kadi buri juutude ayaji alqur'ana den fo sa landama qur'an fo ko aya hombo buri juutude ida wawi déclarer ka ko wonde ko inshallah ayanata Allah dali ya ayyuhalladhina amanu kono yo gomdimbe idha tadayantum si on nyawlondirgol no newna hakkude jullo kono bidainin nyamande ila ajalin ha elajal musamman wi angal haray ko yamirado on hadaka nyawlondirgol kono faktubuhu winde nyamande de wala yaktubu yo windu baynakum hakkunde mon katibun wawdo windude bil adli no nun diri wala ya abakatibun wata windowo on salo so noddama yo windu an yaktuba ndo windata kama allamahullahu wa no Allah andiniri mo non fal yaktubu yo windu wal yumlil yo fitu yo explique legoy yo sifo legoy explique wol ko français mi inni en yo en wolu hala men kan yo sifo alladhi on alayhi moni hore mun al haqqu nyamande nde nyawli don tege yo sifa kaari no nyawli lan tel ha nyalande kaari andi don to nyala wal yattaqilla yo hulu Allah no kanko sifato don haraw to nyali o duita nyamanden ma o beydita nyalande kabe wadi don ko don wala tagila rabba yo hulu Allah jom makko wala yabkhas minhu wa tawduite nyamanden shay'an hay hunde fa in kana silati alladhi alayhi alhaqu mo nyamande woni hore musafian ko jofojo bayno wada aw da'ifan ma ko lowdo bayno wada aw la yastati ma wawata an yumillande o sifato huwa kanko tigi falyumlil harayo arsifano mo fitanamo tinnina waliyu makkum bil adli nun diri hara on kadi to nyaal wastashidu seedi non shaydan seede be dido mi rijal ko imorde worbe mon ben kadi fitun on windi seedi non kadi awakari no nyawli lan hunde kaari me wadi nyalande kaari fa illam yakuna sibalata rajulaini worbe dido so hebal worbe dido aware don way dabbude farajulun gorko amraatane sonnabe dido mimman tardawna harakari na wondo ko jiyaabe bembe wela do mina shuhada imorde seede yagal fi wondum rewbe dido remplacer gorko goto ko ba kambe ko feccere hakkilbe mari anta dilla yafa don no onon bandiraabe ambe de anta dilla fi si yejjiti ihdawma goddo e mabbe fat zakira tawa andita ihdawma andintinay goddo e mabbe al ukhra oya wala ya bashada ay be seedinabe do be kadi wata salo seedi tagol idha ma duusi be noddama wala tasamu wata be amu an taktubu nde be windata nyamande sakhiran aw kabiran foti ko to sakire foti ko jande ila ajali be wada ha ela jalka be haldi fi mayre don ara be nal bay dum do no fandi hay sen nata le windugol dum do abadan yo be accu dum yo be windu ko dungoy don andi wadata muskilaji din ene ko jelude amode mi yejjitino daru don nani ko jelu ko don be podondirta ha goddo nyama goddo dalikum wadugol mon dum windugol agayna seedina akusato burata nun dinde on indallahi ka Allah waqama ko dum kadi burata nyibinde tabintina mandintina li shadati seede ben parce que seede yejjiti be nay ndaren ka winduno den do wadana ko dum kadi burata battinde Allah tartabu wata be sikkito eske ko jelbe jonni eske ko jelbe be nyawli illa an takuna sona lato tijaratan yulankako hadiratan wongo yiltondirde hadiratan tawangu to diruna hangu hidon yiltindira baynakum hakkunde mo haray don falaysa alaykum wa nalna fayunjuna hon bakkatu alla taktubu ha fi on windali den don nyamande washidu sedintine idha tabayatum staydon yeyindirde wala yudarra wata lurru katibun windowo on sabu jabugol makko windugol wala shahidun wana seede on kadi wata lurru so non dama yo waru seedito wa in tafalu sum huwi dum ronkugol windugol ma ronkugol seedingol fa inna wara no fusugum bikum marai ha o wonal heferabe kono dum waday on fasiki wattaqullahu la alla wa yuallimukumullahu alla janna wallahu alla bi kulli shay'in kalawun alimun ko andudo fala do gandal yu hulu alla onana wobbe no noddalando ene kari ko honto janguda ene kari ko honto jangmi do jibi ko honto kari jangi goddo no janga ka leedi ka o jibina do ngo heba gandal mola nangal buri yahube jango e nokkugo golle alla den hawnaki alla wi hule tun alla kala ka wondon o jetti charge o jannayo mo alla janni burama goddo janni o e mo alla janni no buri mo goddo janni la dali wa in kuntum salati ala safarin hidon e do voyage walam yattakhidhu on hebal katiban windanowo on farihanu a wade tiginde ko di tiginde ko pihun kun jonnata tawata fono andir makum ma awa buyi
no andir makum maqbudatun jabutukum fa in amina staynon holike kadi ba'dukum yoga e mon ba'dan yoga nyawla don holike nyawli don inni haysa addali tiginde haray dey fal yu addi yu tuttu yu junnutu alladhi on tumina holado ko tumina firi jangirtongal nani tumina bandirawo fillitimina tumina holado amanata holare makko nden wali yattaqilla yo hulu alla rabbahu joom makko wala taktumu shahada wata on suudu seede yagangal wa man yaktumuha kala suudu ngal fa innahu haray on don athimun qalbu ko haray bernde makko nde woni rondinde bakkatu wallahu alla bima ta'maluna e kon don golude kon alimun ko andudo on yafoto toujours ka fillitete o minna bandirawo filliti ko mi woni wadirde dum ko sabu tanjinagol ko kambe buri yorude hakkil ko kambe buri mettude waawinde kono he musibbe am worbe watta ilide hawnaki hara konu bonino wonti be yeso wontiri baawo hawnaki hara bembe hutiti den haqqille mum be wonti karamokobe buy emen enen worbe ben hande watte yili Allah dali lillahi ko Allah wadani ma fi samati bi kon kon kamuli wa ma fil ardi kon kon kalidi wa in to be do son fenyini ma fi anfusikum kon kon ka wumkiji mon aw tukfuhu ma on suudi yuhasibukum bihi Allah hasbay on dum sababun nusuli aya on no wodi qissa jandudo ino aya on yiltito to ka tafsiru alqur'ana en man doran ka numero telephone ji fa yaghfiru kanko Allah mo yafo liman yasha'u mo yidi yafaade wa yu'adhibu mo letta man yasha'u mo yidi lettude wallahu ala kulli shay'in edo kala hunde qadirun ko hawdo ko aya do wi'ete amana rasul o aya kadi mo mari bure buy mo mari golleli buy mo mari qissaji buy on nodday ka numero telephone ji ma dum yiltito don ka tafsir qur'ana en Allah dali amana rasul ne la Allah gomdini lanni bima unzila ko jippina ko ilay faade makko mi rabbihi immurde ka jomi makko wal mu'minun gomdi be hedditi ben kadi gomdini kullun beedo pap amana billahi be gomdini Allah wa malaikatihi e defte makko e malaika be makko ben wa kutubihi e defte makko den wa rusulina la makko ben la no farriqu be inni men sendirta bayna adin hakkunde goto mi rusuli morde ne la makko be men gomdini fap kullun min rabbina be foka ka jomi amen be iwri وقالوا بي كدي من سمينا منني وطعنا من دفتك غفرانك يا فيما ربنا جوم امين واليك المصير كفاده كما نرتودنك لا يكلف الله فوا نفسا وانك الله سبحانه امبريكو كي واويكم لها نورن كما كسبت امبريكو كي فغيتيكم وعليها ينتينون كدي هوري مكي مكتسبت اون بوني كدي كو كي فغيتي ربنا جوم امين لا تؤاخذنا وتنغتير من إن الشينا سمي يجتي من بني أو أخطأنا ما من فالجي من بني الله بيمي جبي ربنا جوم من ولا تحمل علينا من وتعفو من إسران دول بكاتو دول ساتين كما حملت ونفويرنا دادون على الذين يدوب من قبلنا أدتي بمن ربنا جوم من ولا تحملنا وتعفو من دي ما لا طاقة لنا به كونكم واوتا كونكم هنن تاك دين آمين وافعنا يا فمن واغفر لنا يا فمن كوغوتو وارحمنا يرمم انت مولانا هي الله كوني غيدو امين دي den janganon o aya wiyen ko Allah gido men o yo taw harako Allah woni gido men on dey fansurna walla min alal qawmil kafirin e yimbe hefira ben haray musibbe julbe tafsir suratu baqara ko do woni ko lanni en gayni dum hande e ko do woni e juma nyande 12 saburdu sumaye dum hawri ko do woni vendredi kikide awa leer on ino yara fewndo do hella 2h de matin 9 minutes leer ka wonden don dum no hawriti e juma jemma no wetude asawe lo 22 juin l'an 2013 haray ko do tafsiru baqara on woni ko lanni haray non amana rasulu ko de ayaye tati sakkitore de yiwdon do afwan ayaje didi sakkitore de yiwdon do mu'jizaji molana dino ka qissaji mu e ka naforeji mu numéro téléphone ji andi eno ko 657 60 53 09 631 même numéro 628 même numéro musibbe julbe wona gandal mi jogi ko yidugol kurkanagol diine islam kan Allah fiyo Allah yi anam mi etike embere ko mi wawi kon ko gandal woni mi mara kono o yi ami etike donc haray
e kala ko famini ton welte yetton Allah mi Abdoulaye ka ala ko mi tori on ko du'a e ballal ember ko waawdon kon kala faljere ko yudon ton yaafe wota ju on ko pay ko mo on ko almudojo mo on kono hino sunini lam mi do mari musibbe julbe yettabe kallarme ma wombe voyage de tun no doga tun no jinda ka hore weyo maka ndiyam ma wombe extérieur ma wombe ka fulawano soppude no remude no renude no neude buy e be mi wodi buy e mabbe taw hibe faala jangude nafi baybe ala jangude sikkirtebe faala ka jangude buy e be si tawino hibe jodino be burayno jodi be buy gandal kono hibe faala jangude kono be maratan hibe faala jangude wobbe mabbe kono mara ko jannat wobbe no mari ko jannat dum kono maratan pelletta si be marno tan be jangayno ko yidugol yo goto kala e be do jangu ka danki mum ka hore circulation mum ka der bureau mum ka der ngesa mum ka der dingira mum ka julirde ka der danki mum yo goto kala jangu sang ferewil sang wadugol financement wil si onara ko anniyani sang e bittende e perdi tan haray ko on anniye e kadi fiyo mi